ja ngon ta buen bu. Ngon tangun bu, mana mi ngon? Hai mo no, bu ja bu. Awai ka masa ari di Jawa pan matega hanyan hanau lega kaje kebrih halam. Jawa matega aku. Le rendam lam isu mah. Yang ke pan matega. Yan putran. Nyawa lah di dalam ni kan aku buka ada aku. Yo kadang uleh ni min. Kon. Gah. Nyo dalam nyo kubu. Han betul kan? Boleh. Ha. Kaki kalon. Oh gah kan? Ya, ni kerja Oh kubu. ya. Jadi kalau ni jak kedai anak-anak kah? Ana le ka, ana le tau. Pasangnya mentang je. Kang ku berai lung mono. He, kai mak ku baba nyo, mak kabun plastik man doi lung ka. Anak ku hoi mak ku puau. Macam ni tu kak aku bertuh tu. Oh hanje. Hanya. Kang kenyang kerja ku berai he, mak ku meme nyo, dak nyo ngi nyo ana ga ide ana. Yo kan jak kedai pun. Kalau kerja kat piu ho ka ana ta buat na. Oh bak je kadang. Oh, jak Kenan jak kadang nanti. Oh. Cini tanya orang lain. Jadi tiba ambil dari bawah plastik pe. Mana je dalam plastik? Dalam plastik canggureng aja atau lontong, kuah lontong. Okey, mana ibu kena apa dia ada pe. Yo. Bertuh je nanti kena ngapui. Aku pegah api yo pe aku pelimo ni apa. Kakek. Kapun tu awai jamang iya ke baik pegah. Oh, ya betul. Kajilah selamat Pak Mudi. Kagak di dau dia. Kaji ile. Pe dem karan yo. Hang dia punjep yo takom tu. Bu kasihkan masak. Bu kat je bu kat je ke berah lam. Apa lo? Awai kat masak hari. Okeylah, selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.